Mina ngasidakala kakhulu kuba bendlovu nganela ngena kuba bendlovu indoda yami tonke davuleka sikhova ekhaya sakhali kwasanyoni kwasani inyoka last week last month ngithole ifile emasimini ngathi yahamba so iwomile ngeqobo laba bendlovu lesawudi umntwana wangiphumela emahlathini bekabhema idlu ngaya kumake masingo wafika wathenga sawudi thenga likhandlela ummemede ne-anointing oil lebovu umntwana wabuya ekhaya bonke abantwana bami konke kuvulekile ngiyalibonga liqobo lababendlovu amen kuningi kodwa ngitoshela labanye ngomvulo lo sisuka kuwo bengithi ngiyafa vele kodwa ngeqobo lampostoli Ndlovu naku ngiyaphila ngiyakhona ukuhamba bengingakhona ilutho ngingakhona ukusukuma ngingakhona ukuvuka ngiyabonga mfundisi bese ngithu mara naku ngime ngiyahophambi kwenu isandla sona sisavuvukile mara izinyawo lezi naku sengiyakhona ukuhamba ngiyambonga uNkulunkulu waseShalom ngiyalibonga uqobo lala ekhaya wena uthi umfundisi wakhona ngilesifanyana lesiya lesifanyana lezi sizokuvusa ufile lesifanyana lesi right Ebathandakayo mina ngisukumele kubonga ikhombo yamake empostoli angedi mina la ngithumele intombadane wakami ngathi hamba uyongithengela ikhombo ngoba mina ngisebenza ngebantwana labancane ntombadane weda la wafika ma empostoli wambuta wathi le khombo yakho ngifuna nje sibe specific kuyikhombo yes ikhombo le iphume manje le yes no 5 August yes ye last week yes 4 August ebazalwane wabuta ama-apostoli wathi le khombo yakho yini wathi ntombatana isiwe yami yamake wathi ngibanda igama lakhe washo wayikhulekela uma ikhulekele ngahamba lesikibha ngizake sengisigcoke ngisebenzise lokhu labasite ngisebenzise kona ngakusebenzisa ebazalwane la kuyaphilwa la kuyaphilwa la eShalom mama mina anifune nje is abantu bangeyibambe ukuthi lo muntu usebenzile uthi ngisebenzise lokho kuphi lokho because ngiyazi kune t-shirt yes kuna miracle water yes kune khandlela yes usebenzisani laphana ikhandlelo ngilo lengilibeka phambili yeah ngoba likhandlelo mina bengingaliniki isikhathi kuthi ngilisebenzisa ngo7 noma isikhathini emini bengikhuleka ngalo ngathi ngilele ebusuku ngiphupha ngiyakhuleka ngiphethe likhandlelo ngabona egedeni ngami kungena abantu bayangena labantu bayi6 uma bafika la eceleni kwemthangala bayafola solo ngiyakhuleka mina ngiyababona ngime evrandini lami ngithi awu labantu lana bathi wena usakhuluma wena unesikhali masi ngathi mina ngiyakhuleka ngiyachubeka ngiva bathi wena unesikhali thatha lo mncamlezo lo usolve labantu lapha ebazalwane nguthethe nedingathi bajubeka tinhloko kwaphela ebazalwane bajubeka letinhloko laba wela khona ungathi kunelithayela basho baphakama bawela umthangala bawela ngaphandle ngathi ngisabuke lokho kwangena amamanki lokho tingobiyane lokho kwangena nako kwafola ku-business msila la bathi thatha lo mncane lezo futhi isikhali sakho lesi ngathatha kwajubeka letinyawo kwaphinze kwawela ngathi kulithayela
kwaphuma futhi kowela ngaphandle ebazalwane kuyaphilwa la thengani uma bathi lokhu kuthenga mina ngikubonile kuyasebenza ngiyabonga Mama, ima kancane. Wena uthi unenkinga yani kahle kahle. Lapha ekhaya. lapha ekhaya bekungakangikhombi ukuthi inkinga yini ngoba vele ngisonda lami All right. ngiyachela ngenda konke Okay. mara bekusengangikhombisa Okay. ukuthi kwentekani So uze wayenza ivision uyenza le after uthatha ikombo yes yabamphostoli. Yes. Ziphi isandla Nkosi wena. Lilizela. Thank you.